IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikagumna ni Junior Governor Resman Cor ang Mangilungalong iti executive order bayat ti kaadada a junior official iti provincial government of Ilocos Norte. Segun kuana, karunaan na tutukan na katipan na ka-implementar ti gender inclusivity. Inlawlawag na adaytoy kat ti panagpili karay junior official kat saan na nakabasa iti kinatao wenno gender dagiti agdamaan na katugawa. Kas kuma no iti gobernador kat lalaki di kaya ti maysa nga agtutubo a babae kat mabalin ang mapili daytoy. Inayon ni Cora, ado dagiti kabaulan pa iti babae ngam gaputa limited laang nga iti posisyon da iti gobyerno saan da maipakat dagiti Kalikagumna nga programa. Kasi, fina-follow na po ito ng City Government of Lawag, and this is something that I hope that our province would also continue to adapt. Kasi, syempre, da kami nga babae, adumit ti possibilities mi, at ti potential mi, ngam po ta limited lang ti positions tayo, iti government. Hankam unay makipag-participate, no, ada ti limits na in terms of gender. So aside from gender inclusivity, do you have other advocacies? For executive orders po, simple lang yung mga advocacies ko, like yung pag-introduce ng specific team ng Lingkod ng Kabataan in all communications and to adapt a links archive. As for specific advocacies in specific committees, ipapasa ko na lang po sa fellow legislators ko since they have more opportunities to bring them up. Ngayon, mostly related on environment since I'm the chairperson of Social Inclusion and Equity po sa Lawag City Youth Parliament, related din po doon yung mga hopefully papasa kong legislative measures po. Kabayatan na kinunana daytoy katagdaman na sursurutan na iti syudad ti Lawag ken mamnamaan na nga maadaptar daytoy iti probinsya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.